Всем ассаламу алейкум, салам туғандар. Норковый шубаларды көрсетіп қойлы да бір ирет. Көптен бері пальто курткаларға өтіп кеттім. Норковый шубаларды жаңылап шығарып қойын туғандар. Норка шубалар былтырқы мұрда жылқы балалардан қымбатырақ болып атат туғандар. Тура түшініңіздер. Жақшы мехтер $1000 тегерек болып қалды туғандар. Ошого расчет алып келиңиздер. Жакшы мех алам дегендер болсо $1000 тегереги акча алып келсеңер болот. Хороший норка, цена $1000, около $1000. Хороший меха, а так цена от $650 и выше. $650 жогору тугандар. Мисалы, могул модель болгон баасы сом менен 65 000 сом болот. 65 000 сомов. Здесь размеры есть, это трансформер, здесь укорачивается, здесь замок есть, вот и деньги числит туандар. Здесь рукава тоже снимается, трансформер, натуральный свет, норка, стойка воротник, вот и сейчас объем 90, а длина 105 сантиметров, 105 сантиметров туандар. Именно был 65 000 сом, болгон баасы. Это со скидкой. Вот такие цветные, чуть дороже идет. Акчам менен, сом менен. Булардын баалары тугандар 80 000 сом болот. Со скидкой тоже 80 000 сомов. Это именно этот 95 сантиметров. Объем 95. Тоже трансформер, укорачивается, как автоледи. И рукава снимается. Это цветные. Норковый шуба. Биздин адрес менен келиңиздер. 4-22 каттан Нурсултан деп келсеңиздер, биз сиздерге тандап бергенге аракет кылабыз. Если жакса бизден көрөсүздөр, жакпаса дагы базардан карап көрө бересиздер тугандар. Андыктан бизге келип, жакшы норкаларды тандап алып кетсеңиздер болот. Дегендей классикилер бар, мисалы кымбатыраак алам дегендер үчүн $1500-1700. Узун мехтер аябай жакшы высшыйлары ушундай бүгүнкү баанын эмеси ушундай болуп атат тугандар. Суммалары. Вот бабушка варианттар тугандар, бабушка варианттар тоже 65 000 сомдон жогору болуп калды. Жакшы качество алам дегендер үчүн $1000, могул именно бул $1000, мехи жакшы. 85 000 сом, $1000, 85 000 сомов. Это для бабушек, для женщин. Это именно этот фасон классический. Модадан калбайт тугандар. Все время ушундай алсаңыздар болот. Жеңдери чечилет мунун. Длинасы метр, метр 10, метр 20 длина бар. Мынакей. Бүгүнкү ушул модельдерди көрсөттүк. Анда эмесе суроолор болсо да комментарий калтырып коюңуздар. WhatsApp аркылуу кайрылыңыздар. Жана биздин Instagram баракчабызга да кат алып коюңуздар. Анда эмесе көрүшкөнчө чоң рахмат. Каналга кат алып коюп комментарий калтырабыз. Жана поднорка шубаларда, жаңы поднорка шубаларда келип түшкөн. Качествосы жакшы. Азыр ушундайда да көп алып атышат. Баалар болсо могулар поднорка шубалар 10 000, 11 000 сомдон жогору жакшылары. Мыналар. Ушулар болсо от около 10 000 сомов и выше. 10-15 000 сомов. Поднорка шуба. Хорошие качества. Заказ, отправка сделаем. Если что, Кыргызстандын барлык жерине акысыз жеткирүү бар тугандар. Көрүшкөнчө.